kunabobhuti lapha emuva lapha manje selong ngihleti ngithi ayikhona ngeke ngihlale ngingabafakazeli. Praise the Lord. Ngithathe ngigijime ngime ngala phambili ngitofakaza abazalwane njengoba ngihlabela lo mhlabeleli lothi mina noJesu wami savumelana. Praise the Lord. Ngena siciko naye. Praise the Lord. So ngime nje bazalwane lana kulo few seconds nje just want to testify kancane ngimuntu lomusha bazalwane ngisinzisiwe ngasinziswa ngiyasinziswa ngiyosinziswa. Praise the Lord. So ke ngithanza nje ukuthi ngitofakaza kancane Jesu uyangithola bantu labasha my brothers ungithola ngesikhathi la ngithe mangikhula ngaqala kubona ngabe nenhlanhla yokusheshe ngithole ivangeli ngaba njengalabanye nje bobhuti basestradini instead ngaba worse ngoba lapha ekhaya ngi1 ngivele ngi1 kumake nababe ekhaya vele ngihlala ngi1 so njalo vele mosocala kubona ngihlanganisa bo 15 years 16 years uba teenager nabamba bolala wena uvala endlini ngathi kuyabhora abantu abadala abasheshe batingenele endlini bayolala bese kuthi makuba weekend lapha ngasekhaya kunenzawo lapha bathi kuse KK ngalesa sikhathi vele lenzawo beyishisa kakhulu so papa ushayela ama taxi lapha ya itaxini kunalento bathi S3 yebo mse S3 ufaka khona lama coin bo 5 rand u2 rand vele njengomuntu lomtsalo uthanza kuhleleka ukuthi ekseni bani abagibela nabo 100 rand akhona kubanika ichange so makabuya kungolesihlanu uthi hamba ukhiphe iface ye radio lapha ya angikhiphi iface ye radio kuphela sengiyalapha kule S3 ngifike lapha yana ngicaphune bo 5 rand ngibeke 100 rand leso sikhathi ibhiya beyisashipile angathi nyalo seyimali but leso sikhathi beyisashipile bengithi qhaphu bese kuyagumba lapha eKK kunalomunye DJ beka ne sound lekhulu uve ukuthi hayi yashaya le sound bese ngiyabe ngimncane sesemncane nje sengiya lapha eKK yabe ngishis boy Cobo fike ngithenge iReds angathi bakhona bake bayinathi iReds fike ngithenge iReds ya ngishis boy vele lapho ke nalabo la stradini sami beva ngami ya bava ngami ngivele nje uthi ufuna ini athi ngifuna ihansa ngikhiphe lapha ama coin ngimnike tahamba uyothenga ihansa I just thought I am very great ngicabanga ukuthi vele ngahle kwamosheka lapho impilo yami yamosheka umona satsholo ubona unasatsholo umncane ungathaka soyathukana soyahlanda lapha yana khona lapha yana ngabahlazisa abatali bami ngakhula so lokhu ngiyadevelopa ngiyakhula uyabona kubuhlungu ukukhula ungena Jesu ngize ngithi bangcono laba bamane babahleke kancane babe bakhulele enkonzweni kodwa mina ekhaya sikhulele eZayoni uyathi babesikwamba sikhulele eZayoni manje bengiye enkonzweni ngiya laba abanye bakababa lomkhulu mase bacala bangasayi nami angisaboni isidingo sokuya khona mase bathi esigeze siye esonweni ngiyahamba ngiyobodlala ngenyamalala futhi kwaba west ngoba baba naye bekaya le eZayoni aze ashumayela nekushumayela manje kuba west makayena aphuma angasayi esondweni nami sengiyahlala I grew up ngajoyina tonke letinto yabo uma usakhula umncane uma ungena girlfriend bathi usilima nami sengifuna kuba ne girlfriend ngathi joyina to friend to ngathi usivele uphila ngcono ukahle up until I remember uma ngifika e-high school because le mpilo yokubhetha kakhulu bengithatha tinto uma uthatha tinto ujoyina yonke into so mangifika e-high school fika ngiyangena le-high school besingena kuyo bayivula so bayicala nga grade 7 sangena sas grade 7 grade 8 sengiwest sengiyavele sengilala etshwaleni ngiyahlala khona letshwaleni aze ngafeyila engayi esikolweni uma umuntu angena Jesu akana order uba ne disorder so ngena Jesu bekathi mama nakavuka emsebenzini yabamba ema orangini angivuse athi hambe yogeza ngoba ngabe ungageza udoba late esikolweni ngithi okay ahambe ngisale ngilale ngivula iTV ngibukele manayishera langa lonke ngaze ngafeyila esikolweni yangabi neorder impilo yaqhubeka yaba budlapha ngafeyila grade 8 ngabuya ngaqhubeka nyana
vele solo ngiphila ngisikhothane ngidenda sikhothane nyane ngaze ngayofika ethaveni la bengidijeya khona mhlambe labanye bayabantu lokufakazi ngifuna kufakaza kancane tuke abantu labasha ngaze ngayofika ethaveni la zonke vele bonke uthanza into ngifuna ngena yonke lendzawo sengitenda kwa DJ inyana lapha yana ubhizi ngiya DJ nyana sengifumbe bangifisa grade 10 kumbe grade 11 grade 10 njalo ngemsombulungu yalala eklasini ngani ngibuye ethaveni bengidijeya ngelisondo umuntu ofunza ini njalo the first period ngemsombulungu sebayade vele ukuthi hawu idibhili mambane kwaba ngemusa nje waNkulunkulu ngaphasa nokuthi ngiphase njani ngathi ngaphasa ngaka grade 11 mangifika ka grade 11 na ingosi la ingithola khona ngisadijeya le etshwaleni isahleti kamnanzi lapha yabe kunalomunye sesi lobe kathengisa waseSwatini mangifika angisho vele mawudijeya ufuna ufike ekucala ngifika ngabo 3 kumbe ngabo 4 khipha letipika letilingana leti ngidonsa ngiyotibeka lapha ngiyahlanganisa ngiyaqala tiyaguma mangifika njalo uma Jesu sekatongibita njalo mangifika afike athi kanti wena mfana utimoshelane ngetshwala buka somubi njani kanti wena mfana unephuza afa unakake iminyaka ngimtshela ha yabona uyothi la uguga khona uyobonjani ngive ukuthi yabona bethi hayi wena sesi siya enjoy la njalo nangelisondo before asikusasa uye esikolweni ithi ngiyaya esikolweni manje lokuhlala lana isaba nginika 300 rand ngazi ukuthi ngiyalamba ekhaya ngazi ukuthi angidle ekhaya kanzi ngiyathi isaba nginika bava basirobha bangasiniki imali yakhona kodwa Jesu uma kafika I could feel in my heart ukuthi I no longer belong in this place. Nebangani bami nabo sengiyabona ukuthi ngathi abasangithanzisisa inyana kahle kanti kwenda kalani kanti nayi inkosi ifikile kwakuthi noma sengile ngemgcibela ngisavuma ihlale kushaye 4 ekseni ngingakamuki ngoba ngesondo ngifuna kuye esondweni ngaqala ke ngabuyela ezayoni lekhaya esondweni lasekhaya. Hey inkosi yami baba Jesu kalilwa ndamsebenzi so busy phakathi kimi ngabuyela ekhaya ezayoni ngafika ngangena manje ngoba ngibuye etshwaleni ngo3 makufika live lenkosi ngiyalanga angiliva live lenkosi mabashumayela angiliva ngoba bengibuye ngo3 kumbe bengibuye ngabo1 ebusuku ngilale lapha esondweni kodwa ngaphikelela ngale ngoba ngiyeva ayikhona into leniqoshako le etshwaleni lengihleli khona akusasimnanzi manje sengiyabunatha bona but it's no longer nice ngiyeva ukuthi ayikhona lokungibita ngiyakhumbula one day ngihlele eklasini ngiyaqabanga ngiyazidla ngiyathatha ngiyabeka wafika babethwana wasinakafika babethwana angithishela wamafundisa Swati asinamhla angifundzisi mfundisi sinamhla ngifundzisi nje yabona bothishela abafundisi bathola ithuba nabo la eklasini lokubuka ukuthi lo ngazi ukuthi uyamdzinga Jesu wafika wahlala namphasi mfana wami uyakhonda yini ngathi ngiyakhonda ezayoni bathi okay ngabo hlangane yini na Jesu ngathi kuye ngaqabi bangathi sengiyafuna ukuthi nikela kuJesu ngoba ngiyeva ukuthi khona into leshodako there is a void kunesikhala la kimi khona into leshodako bathi okay namhla ntsambama ngo5 o'clock siyakhonda lapha ekhaya lami egarage uyakwati ngathi ha ngiyakwati ngitofika ntsambama I took that decision on that day. I remember ngithatha lesinqumo ngahamba nalomunye umngani wami lobe ngifunza naye eklasini ngasipasi invite kwabethwana sambe siyosola sahamba sinaye safika sangena bahlabelela likhulu sakhona washumayela wathi nakusasa niphinze nibuye. This is the day that I took a decision ukuthi nginikele impilo yami kuJesu. Umngani wami mind you my brothers umngani wami lebe ngihamba naye ngisuka naye eklasini wathi kimi masiphuma uyabuya wena kusasa ngathi mina ngiyabuya wathi phela laba sindisiwe so ufuna kusindisa nawe ngathi yes. That was the day I took a decision. I had someone lebe ngihamba naye kodwa ngalelanga ngathatha sinqumo ngedwa. That is why ngihlabelela ngithi mina na Jesu ngathatha ngavumelana naye ngathatha sinqumo ngihamba nemngane wathi mngani wami mina kusasa ngibuyi basindisiwe lapha ngathi from this day
ngithatha impilo yami ngiyinikela kuJesu. Sabuyela ngabuyela ngakusasa wangedi vele eqobo ngabona ukuthi lo kufanele mina ngibukane naye Jesu ngitinikele kuye. There was a turnaround in my life from that day. Impilo yami yatshintsha. Ngathi crew, me and alcohol no more, I'm not going back there. Ngathi mina netintombi tami leti-3 kumbe leti-10 lebenginada ngisatikhumbuli. Ngathi sengiyashiya manje ngiyatinikela. Jesus, ngiyatinikela. Wenda umusa Jesu bazalwane. Wenda umusa abantu labasha baphuthi. Kuyaphileka kuJesu. Kuyaphileka kuJesu. Kuyaphileka kuJesu. Wafika wayenda i-turn around. Ngaba siwula ngiyakhumbula mangifika. Bekune 31 days fasting enkonzweni. Bafika bathi kimi la siyafasta siyathandaza. Zama nawe ubeke iplate kancane enqeleni ubone ukuthi ngeke uNkulunkulu akwendele something. Ngathatha sinqumo ngathi yabo ngifuna kulibeka iplate eceleni ngalibeka iplate eceleni wahamba nami Jesu kungekho lula uyabo makushaya 12 siso sesiyakhala ulambile kodwa Jesu wangendela umusa kukangange ukuthi nalabo ngani bami lebenginabo bengaba nesiphithi sokuma ngasibafethu impilo esetshwaleni angisabuyeli manje sengihamba na Jesu ngoba ufike wayishintsha impilo yami fika wayichinja impilo yami. Praise the Lord. Angishilo labanye bazalwane egameni kodwa ngifuna ukufakazela bobhuti bami lana ukuthi kuyaphileka kuJesu umuntu lomusha. From that day intobala nje just few things. From that day ngamngena Jesu angisazanga ngaphinza ngafeyile esikolweni. Sazanga ngaphinza ngafeyile esikolweni. Ngoba nakusengamngele Jesu. Sazanga ngaphinza yabona bengingadeserve bengaqualify ngiyakhumbula babesikwamba 2016 ngoJanuary sengiphumile no matric. Sengifuna ke esikolweni papa ngihlala naye phasi sebaba ngijabulile bangamkelile banginike acceptance letter. Wathi doyalo umnyaka lotako. Ngithi imali ngiyayithatha kumina imali. Yabo ukukholwa ngema ngesiphinzi ngathi ngiyaya esikolweni. Ngathi imali ngiyoyithatha kodwa esikolweni engila ngiyakhona. Jesu wangithwala wahamba nami nasebunzimeni wahamba nami ngiyakhumbula bona busi besithatha i-braai pack sifake ebhodweni sifake manje ne-beef stock sidle kona wadla i-braai pack Sunday to Sunday kodwa Jesu wahamba nami wangithwala ngena eNaspas wangithwala ngena mali ngidepende nje kulokuvela ke emaqeleni wama nami Jesu ufuna kufakaza namuhla ukuthi kuyaphileka na Jesu today ngimela ngiyasebenza ngaJesu ngitshela sesi happiness namuhla mina tshela sesi happiness namuhla mina ukuthi ngaJesu ngathi nangiqala kusayina icontract kokuqala ngiphinzanga ngahlala ekhaya Jesu wahamba nami wangithwala ngokukholwa bantu labasha kunama benefits okukholwa uma uhamba na Jesu ngokweqiniso hleze eqinisweni uqinisile yena uthembekile egameni lika Jesu bafika bamfundisa I don't know basendleleni abantu ofika babethwala bebangadlanga leso sikhathi sikiziphi yavalwa mfana la nakudlala sefasani phandi ubophe phandi uqina usingathi I take that decision I took that decision labanye lesahamba na kunomhlabelelo labanye baqala kulendlela bayithola ngomqini bahluleka bafuna lenye indlela labanye lefike ngabathola bafuna lenye yabo indlela labanye bafike bangithola bafuna yabo indlela kodwa mina ngathi ngiyobekezela yini ngesibindi esilomsime na Jesu ngiyobekezela